Ratni veterani Republike Srbije koji su se borili na ratištima od 1991. do 1999. godine dobili su svoju kancelariju u Jagodini. Otvaranje kancelarije finansirala je koalicija Bund prava Jagodina, a njen predsjednik Dušan Marković istakao je da je važno obezbediti prostor gde će se okupljati ljudi koji su se borili za našu zemlju. Hteli smo i naša je dužnost da se tim ljudima koji su ginuli, ratovali i branili našu otadžbinu odužimo na neki skroman način. Danas je to kancelarija ovde u samom centru grada Jagodine, sutra već neka druga akcija, pomoći ćemo i u organizaciji Vidovdanskih dana našim prijateljima, jednostavno bit ćemo tu, bit ćemo njihov servis za sve ono što im je potrebno, a ljudima koji će ovde boraviti možemo da poželimo sreću u radu i da ih zdravlje služi i da se više Srbiji nikad ne desi ono što nam se desilo. Generalni sekretar Udruženja veterana Republike Srbije Ivan Petrović istakao je da otvaranje jednog ovakvog mesta za njih mnogo znači. Znači puno, što bi se reklo. 20 godina smo čekali na to, a ovi ljudi koji su ratovali 91. i 92. čekaju mnogo više. Znači 20 i nešto godina u ovom gradu mi nismo imali prostoru gde bi mogli da se okupimo, gde bi mogli da sednemo, da se družimo, da sumiramo neke ratne priče ili neki događaj koji što nam se dešava. Tokom otvaranja Marković je rekao da će Bund prava Jagodina i dalje podržavati ratne veterane u svemu što rade, ali i odavati počast poginulim ratnim herojima, te je za ovu godinu najavljeno i podizanje spomenika Aleksandru Rakoviću, koji je poginuo 1999. godine braneći Kosovo i Metohiju.